kipak thu gen na amasan ji tun thu ngai tak mai simding a phal taka epe dok tu pu lu tin thang vai phei chungin kipak thu gen sen lo ibaw a hi pathinin ama pui hen la ji gola tun thu ngai nop le inama ding a go ting khop tun thu hung zik zel din doi sakna ilanu a hi atope na chun ngai thatu te le subscriber te zo si chungin kipak na asang ma a hi pathinin damna apik a hi chun pulu tin thang vai phei le khabuzik tho thina khela khopi pani chu simsun zom dingin alaki saleu hin phana creator vai phei tong su official YouTube channel malsom vai phei thina zik tu upa lutin thang vai phei mizo sieki cha thina azong a hat khen chum lo thina athim aching lo pen thina kumkhon lapa nga in la uma ku maki chak chum la nei pu azong a hat chungin kibang takin vai la homa la chiena phot gol lelin la kile ki ngai pu mi hing te la mel mungam lawin akisel se ku a hi thina lamat khak phot chu se ol mun la tuta ku ma dai dop la nei chum pu thina lal la phazau zai nge doi chum di ku ma la nei pu thina a hat pen le la tu khak chun atui thamai sek o nang law in kol kodong ting in azam o bangul mel bepu la hi ahem thina la hat zo zai nge gul le la kile ki ngai lo la hi ki phat sak tak him le la hinai kun hat na apik lom ba la hi ahem thina nang chau ngam hi chu lo di a hiu mo nang lawin thingbul songbul abel o doctor ten zo ding in aging chawa kuma nang zo thei a po mo thina zogul la pui ti hezing komin ken wang ka hung law lo a hi zogun e hundo ma le chin le zoni ni chuken nang ka le zoni a hi thina o kagu khoi a tam ti ma le chin e zo dik tapun la thina Calvary Cross akhan ke dingin thina nang ahun zo ta khala thina le zoni ni chu ka le zoni a hi ti hi hetale chin chu o do dingun hung ki sapun latin thina kumkho mol pho ding la hitai thina ki phat sak talokin ka zo hi ti la ki pak ni phat le kumkho dingin hung zo tang ka kalalpa jesu thina zikin thina kagu khoya a umem ka zona khoya a tam gul le la kile ki loading katam lati takle changul lo lal chut pha apat khin hun en thatang ka migen theite kinep na thina milung khamte thasit tut na thina mi beidong top ten thina khel lama atisek ui